kublaya pi baro kani kedai kedu darshan Meghalaya bat ni pediang sngobhaya pi baro asya ketup kubor menta ke janmit. Shua ban pai ki kubor ki babanya ngini pechwa yakini kimat bakongsan. Ansdang ke dorbar senrai jong ke ying dorbar Meghalaya Assembly nadu ke arpusau terik unailar ha ke dorbar besan sengi anyata yaki kam ke sorkar bat yakimat bakongsan ki bayadei bat ki pajba. Yadbet ke public hearing jong ke Shri Cement Mining Project wat hapden ki jingya ki persya Haiz Jantia Hills kershan ki nongshong shnong yakani ke project. Kluj ke dorbar mang tingka jong ke GHADC halor ke jingyata yakamat bayadei bat ke kendau ke jing sakut ke tulom bat ke jingwan buhai shnong bian. Ansiatai halor ke jing penkelat hema yaki rules ha ke lai terik unailar. Kentat ke nehusu bat nehuta ya ke jing dawa ke HYC ban Pak Hiar Syuki ya Profesor Barik kentu ban ai jing kershan ban wanra biang ya ke jing yat bet yat renti jong ke skol bat nehu. Bat menjur ke yeng dorbar Lok Sabha ya ke bil ban penteri kam ya ke jing register kerteng ya ki bakha bat ki bayam wat hapdeng ke jing ya ki nakal yang persyak. Ya pai shwa ki kubor nakal leng ke jela. Ka Business Advisory Committee kala shim ya karai ban penlong ya ka dorbar senrai ba sansengi jong ka Meghalaya Assembly nadu ka arpusau terik hadu ka arpu pra terik unailar. Hakani ka dorbar laisngi an pendonkap na ka benta ki kam ka sorkar bat arsngi pat na ka benta ki kam jong ki private member. An ya keren ru halor ki supplementary grant ki bil jong ka sorkar bat ki wei pat ki mat an bakongsan. Ulampang ke yeng dorbar u Thomas A. Sangma ula pentik kena ba an ailat ya baru ki dukot nakaliang ke sorkar bat nakaliang persya banra ya kimat bakongsan ha ke dorbar. Today the BAC had agreed upon having a 5-day autumn session commencing from 24th of August 2026 till which is Monday, until 28th August 2026, which is Friday. So we are going to have 5 days of autumn session, wherein there will be 3 business, government business days and 2 private members business will be held. So the BSc had agreed upon, and it was attended by the Chief Minister, Deputy Chief Minister in charge Parliamentary Affairs, Leader of the Opposition, Dr. Mukul M. Sangma, and Opposition Chief Whip, Mr. Charles Pingrove. I will try my best to accommodate all the members concerned, and I will see that all members get the opportunities to express their concerns at the floor of the House. Wat hapdeng ke jing yaki persya jong ki seng bahalang bat ki riu pajba ke jing penlong ya ke public hearing halor ke jing temu banti mausyun bat ban seng ya ke karkhana do bilat jong ke Shri Cement Halum Serman Haiz Jantia Hills kala yajbet menta kesngi. Hakani ke hearing bala penlong daki board district bat ke Meghalaya State Pollution Control Board la sakhi ya ke jingwan ya shim benta renti jong ki nongshong shnong na kani ke thany. Nakaliang kinong kit kam shnong bat ki pajba nong shong shnong kila kershan ya kani ke project da ke baong bakan wanra ya kalat ai kam ai jam bat kan kentiu ya ke roi kapar ha katei kathany. Nakaliang ki officer kila ong ke jing yalang kalalong ke bayat bet bat ke bajai-jai. Kiai tiba nilayo ban rekod mentah kesni hang ni ngin sepha kumlong iba Frankie mana seposia buat kan sesim ya kerai ke bodengkam. Di dah kini kita ke buat kendiat, aku beli try kenrat, ubala
ala ini ban pelong ya kini public hearing bat sai sing apa pa ko jing sungu ba ko jing ke ilaka jopi kan Allah bata ke jing muntoi na bata karoi ke pa bat ngina bat yada ka tidak kiti jindien ki ba kendian kulai shibunya baro makani ke public hearing nga kerman hak ni kepo ya kaban support ban pediang ya kani ke project hak ni ka ilaka jong ni na kabanta ke jingroy jong ki khun jong ka ilaka bat ya hak state hibro kowe namar hak ni ki por ni ba ke jing kerdo kam kabobon hendrei na kata ka daw ngam penjorong ban kren ngi support ya kani ke project jong ke Sri Simban na kabanta ban bu hak ni ke ilaka jong ni pat ban klong yang nu mau sun na kani ke jaka kebala ekor pang da ke ilaka te hak ni ke por nge support ika bat ngi pediang ru ya kani ke project hak ni ke ilaka jong ni Hakasngi basau jong ka dorbar mang tingka bekerpang ka bakatan rio jong ka GHADC la sakhi ya ka jingyatai ka bakluj halor ka kendo balong trai da ka sarkar ka jing sakut ka tulop jong kinong trai bat ka jingwan buhai shnong bian ka council kala pentip sya ka yeng ba an pelat ya ka tulop ka badangsa jong kinong trai ka ba hadu lai pau benai haki lai benta da ka jingkershan jong ka sarkar jela Kidukot ka yeng kila dawa badai ban tau no da ka high level committee ban itu bat ban penmi no ya ki ba wan buhai shnong bian. Ha ka baya day bat ka service rules, ka finance rules, bat ka forest rules, badang thamai an wan ra hakmat ka yeng ban yatai ha ka lai tarik unai lar. Kanihu su bat kanihu ta kila kentat ya ka jingdawa jong ka seng HYC ban pa hiar syuki ya u vice chancellor ka skul ba nihu u professor SK Barik u presiden kanihu ta u professor Lakon Kema u la ong bala thung ya u professor Barik kat kum ki kundon thungkam kanihu bat layo jing menjur na kibor badai pen bat amshim ladon kanu ka jing pen ken kundon halor ka rukom thungkam Hakajuk kapor u presiden kanihu su u samla milam lenti markham ula ong ba amdei ban penkul mar ya ka jingyat bet ya renti jong ka skul ba henry day ban penlet jingmut haki kampuli bat ban penbet ya ki rukom penyat badangsa kini ki arteli ki seng kila kentu ya ki badang don benta bat kanihu ban ai ka jingkershan ya ki bor penyat kenang ban la ban wan ra biang ya ka jingyat bet ya renti jong ka skul ba For us, this is a done deal. There's no question of asking or even thinking of asking for resignation of Professor Barik. It is a done deal. We can only move ahead, and that's where I think it is important that we want Professor Barik to start discharging his duties in a very effective manner with the support of all stakeholders. And I do assume that with this clarification, even HYC will realize that why the second senior most was given. It is not that they want to discriminate anyone. It's just that in their opinion, I think he has shown total lack of interest. Nagaliang gajongi ki neu sumo ki balong ki stakeholders ki statutory body balai thu na university. Nagaliang gajongi hi na do kaski bang la gran batpi. Ni ong bang ngamdon e ka ban gran mar bang suthu ba ka jingthong hi ya VC in charge kalong hi temporary arrangement kumang ong ipi. But nagaliang gajongi Abiade bat I Professor consider barbor mencuang in ajulet kendo I arsin but ban apil I ban simti kum u VC in charge jong university in the absence of vice chancellor kanya to kapor ka kum ka stative jong iro ka mention ha ka 2A 51 pa lada u VC umdan ha campus te kadai ke duty jong u senior most professor ban simti ya ka kam jong VC U aktor ke film Bollywood u balongru utrai ke Northeast United FC u John Abraham ula kentu ya kisamla ban kiar na u drop bat ki wei pat ki jingmelin ki basniu. Ula banjur halor ke jingdon kam ban long ki badon akor bat ban shim ya karai ke badai ha ke jingim. Haba ai jingkren ha ke program pensno tu pat ba ban persya ya u drop bala penlong da ke Sarkar Meghalaya bala tip kum ka Pulse of the Hills Every Beat Against Drugs u John Abraham ulaya sam ya ka jingyat lenti ha ka jingim ka jong u banne ha ka lenti ka badai wat ha pedeng ka nam bat ka burom ka ba ulala ban kamai ula kentu ya ki samla puli ban penlet jingmut ha ki jingtmu ban pen urlong ya ka jing angnut
Syuk ula benrap bakatan catay lamingi kadon kasap ka bakraw ban long ka pedeng jong ka jing yelek kai football hakari India bat ukermen bakin mi syuk kinong yelek kai batibet nakani katan. So when I came into the industry, the one thing, another substance or another drug, the biggest drug in our industry is not substance, it's fame. Fame is the biggest drug. And if you get consumed by fame, and if you have an attitude, and if you have an ego, and if you roam around with a bubble that everybody knows me, everybody loves me, and there is no one more important than me, so much so that I can reach an airport and skip every line, or I can show my face and bribe my way into certain functions where I'm not supposed to be there, that's where your problem starts. So I took control of myself from the start. I thank my mother and father. They're my, if I had to believe in a God, it would be my father. Principal jong ka Khatsaupra Higher Secondary School Mairang ulabu ka jingkeli halor ka kaipot jong ka Meghalaya School Performance Grading Index da ka bakeno baka don ka jingya pair hapadeng ki jingtip balapha da ka school bat ka jing bishar balapen mi khatdu. Dr. Bolnes nongrum ula ong baki jingtip ki bayadei bat ka jingdon ki nong hikai ka jingdon ki samla puli bat ki jingtei jong ka school ki lapau bakla haka kaipot. Ula kentu ya ketenat pulia putih ban penlong ya ke jing bishar benia bat ban penbet ya kitei ki jing bakla haswa ban pa ya ka kaipot syaka sorkar pedeng. Ingi kini kita yo belajar yo report na kalian jong sorkar haga bakala airu ya ke wei pakui ke school kat kum ka report jong ki arangi ya kini ki report kat ni ngoburom chubune bangi kwa barang kubisibun ya ke sorkar namar paling bagan ni report kat ni yo ban susu yo ban tip hangno ngiduna ke bangi dan dei banle bale se ke don ke jing tamru ya ke bangi ban penbet di ngamut ban ong kum ni kini ka PGI report lani ke report kat ke ai hangi ki school nilai ba minister hatu sengi ba pelat ya kini ka report bila kerenda ba syai ba ya kini ki detail ya kini ki report yo kat kum ke jing pha jong ki school ringan kan ba syai ki don kat to kini ke benta le se ngam tip la kalong ne em kum ta re na benta jong ki hang ni ba ki wek ki school ru ngabala persang bentli na school ba kam long kat kum berapa school shatesha ke government Ki bor penya district jong ka Southwest Garo Hills kila penlong ya ke program ba shisngi ha beta sing PHC ban register kerteng ya ki jingkha bat ki jingyap bat ban penrong kerteng thamai lani ban penbet ya ki jing bakla ha ka adhar lingba ka jingkershan jong ka Chief Minister's Catalytic Fund ban penurlong ya ka thong jong ka Sustainable Development Goals. Hakani ke program la penlong ya ke jing register kerteng bat la sam sendon ya ki sernot kha bat ki sernot yap syaki patba. Kat baya ki kam adhar la pendep hadin bala dep pet benia ya ki kot kisla. Da ka jing yarap jong ki nong tray asya bat ki nong tray ketenat supply la shim ya kini ke sinjam ban penjan ya ke jing syakri bakongsan jong ke sarkar syaki patba bat ban pensuk ya ke rukam register kerteng na ke benta ki patba kenang bakin yo ya ke jing itu ha kinu ki jing don kamba man la kesngi. Ke Meghalaya Pradesh Congress Committee kala kentu ya ke sorkar pedeng ban kemi benia halor ke jingtmu ban penkela ya ke FCRA Amendment Bill arhajar arpun riu syaka Joint Parliamentary Committee na ke benta ban yamir jingmut kamjeliu bat kinong ya shimbenta kentup ya kinong ya lambalang bat kiseng red pat. General Secretary ke MPCC uba Manuel Badwar ulaong bagi jing penkela kila ban keta ya kiseng ai jing yarap ki jaka pulie bat ki jaka ai jing sumar bat ula khot ya ke jing ya keren ka bakam jeliu shwa ban menjur ya kini ke bil da ke ying dorbar ki kwa ban ndai tam no shute lakam ne ki kwa ban pundo ban penjelor ki ni ki institution ki bala ayat ki bala syakri ki bala khasina du ban dai mentai ndai ngi kristan ndai ga ombe syakri ki jat pendu khasi bro koi te kini mentaki penmi ni ka anya kata berkom ke ba kini ki society ko phelo si bayo to si sirru kamlele nama ba kin hab register be manos na
Kapor kadon nak limit lada ki slam tak si singi ru umlong ki khap pendap na word means ma lo sunam ki khap le cedari le register le update le patang account le dia le kita berokhat lada fidi society barit baru be phimla bang kot bor le ma sunam ru kim khen pi khap le bank Uwei urang ba ubalah riu posnem karta ula klat no bat ka wei kalong kemi kala mensau hadin bala keno bakila syak tombor ka ying sa jongki ha ka snong por so sat West Khasi Hills ha ka sngi tho diem ki pulit kila ya thu ba u elben karbani ula klat no namar ka jing mensau kat ba ka seldaris karsen tiu pat la penket no sya shilong na ka benta ka jing sumar Hakabas dang la pentip baka kun jang kita ki arngut ke badang kat prasnem karta kala ja ringkat bat ulok jangka Henry hadin ki pulit kila pentik kena bala lapno yaka la register yaka mukodema bat ki pulit kila yathu ba ubri uba suba don kti hakani ka kam ubala petri bat ke jing tokit kadang yat chakmat arbaje tam ne dula hakapor di kolena timarun koling lawan poin ang ne Henry cuma lap su baki dang don ni wan hangai do kila rano kisah hospital tingin simla yo gejing tip bat kena hakal hadu mentah ba kajia kapor ba komno pat yo bandaya kali tu kit ba namar pun dia tu to wan kene kala don gejing dia ya mansal komno sai kala to gejing dia Ka District Disaster Management Authority ribhoi kala sam yaki emergency response kits lani ki tiar ai jingera bakerki syaki shispa nyo pu prangut ki apda mitra volunteer ki bala dep yo ya ka training ha ka program ka bala penlong hanong po kini ki tiar ai jingerap kin penklan ya ka rukom penkre bat kin penla ya ki volunteer ban a ya ki jingerap bakerki ban letwat ban pelaj im bat ban a ya ki jing sumar bakerki ha ka por badan kinu ki jingja haswa ban wan poi ki kinhun ai jingerap na ka sarkar to ensure all citizens that come what may the situation come, we are there at the ground to respond. The duty of each and every one of us, I'm not wrong to say that you have had a training of almost more than 7 days, 7 news needed, how to respond to the situation, suddenly maybe earthquake, maybe the cyclone, maybe rain, maybe other kind of natural calamity that happen. So we have to position ourselves. When any disaster strikes, be it flood, landslide or earthquake, these professional rescue teams like SRTs and SDRF, they take a lot of time to arrive. I think we can all vouch for that. It is during those crucial golden hours that most of the precious lives and property are lost. And hence, by having a trained network of local volunteers embedded within the community, we might just be able to bridge that gap between the occurrence of a disaster and the arrival of a specialized rescue team. By standing here today, you are now part of a nationwide network of lifesavers. You serve not just in the district, but the entire nation as a whole. Mentangin ya pai syaki kubor na katan siya tay lamig ni. Kajing im jong kinong syong shnong ha ugrijan madraji ghat kadang syakta hadin kajing jia shlay kensan jong kawa dikau kabala taplup ya katan barok kawai daki kendo ki barben bat ki syam. Ha kani kajing shlay ki ying briu ki surok bat ki jakatrei jakakta jong ki pajba kila julor lut bat bun na kilong ying kila du ya ki jing don jing em ki jong ki. Nakaliang kinong syong shnong kila kerpat nakasorkar ban a ya kila jingyarap bakerki kentup halor ke jing penbiang ya ki jing don kam bat ki jakari tengen basipor ke jingyarap pisa bat ban yarap maramot ya ki jing tei bat ki ying kisem ki bala julor lut. Mentapat nginya pai syaki kubor na kelengkeri. Kaying dorbar tauan jong kari hini kesngi kala menjur ya ke Registration of Births and Deaths Amendment Bill arhajar arpun riu wat hadin ke jing persyak na kaliang persyak.
Kani ka an kalong ban wanra ya ki rukom trekam ki bakam perking na ka benta ka jingpen slam ya ka jingpen rung kerteng ya ka jingka bat jingyam ringkat bat ka jingpen shisha bat jingmenjur na ki majestor. Kayeng dorbar kelap penjelan ru ya ka por na ka benta ka joint committee bakan IT ya ka kaipot jongka halor ki bil bakongsan jongka riti sensyar ka ri bat ka union territory shwaban pensangi no hadu ka lai tarik unailar. प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगा। Ulampang jong ka yeng dorbar tawaan jong ka ri Birla ula kentu ya ki dekhot jong ka yeng dorbar bakin bat ya ka buram bat ka riti dustur jong ka yeng dorbar. Haba penpau ya ka jing sngokia halor ka jingra plakat jong ki dekhot bat ki mat bayadei bat ka riam ka bank. Ulampang ula penken mau ya ki MP baka yeng dorbar ka dei ka jaka ban ya tai ban ya keren ya ka badon kam. Ula kerpat ya baru ki dekhot ban but renti ya ki kendon jong ka yeng dorbar ban long renti bat ban penti kena baka jing bishar ka penpau ya ka buram jong ka jaka pulih. तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। Mentangin ya paisha ki kubor na keleng ka pertai. Laingut ki beriu kila syak penyap bat ki wei pat kila mensau ha ka jingyakan at Hasun Sari bat Siraha distrik jongka Nepal hadian ka jingyat pat ba jong ki kenhun niam. Kibor badai kemi kila penjari da kapakhang shnong bat kila penklan ya ka jing pahara ha kini ki jaka basyak ta knang bante lakam ya ka jingyakan at. Kinong yalam shnong kila kerpat ban wanra ya ka suk kasan bat ban penlong ya ka jing tokit ka babnia halor kani ka jingjia. Kani ka jingyakan at kalami hadian ka jingle persya ya ki jaka niam bat ka jing sngokia halor ka kolshor. Mentapat nginya paisha ki kubor ya lekai. Ka Third West Garo Hills District Interclub Kyorugi bat Punse Taekwondo Championship kelas dang ha ISBT Tura ha kabal lais pa an represan ngut kinong yale kai na ki kat riu teli ki club bat ki school ki le shim benta ha kani ka lumpung ka ba arsngi. Ha kani ka lumpung yale kai kala don ka jing yale kai Kyorugi bat Punse ha ki kerdan baper. Haba play ya kani ka lumpung u District Sports Officer u Saljak Ring M Marak ulaong bakat tu kat ni kinong yale kai na ka district ki bala syajit ban yakun ya ka National Games arajar arpunyo ha ka ba ula banjur ru ba kinong yale kai na Meghalaya ki ba yo khur takma ha kani ka lumpung kin sa yo kam sarkar. Ula penbenaru ba unsa ai khusnam da ka skuti ya ki ba yo khur takma. Kanong yale kai na India ka Sima Kaliramna kala yo Korea ka takma renong ha ka jingya kop discuss through jong ki kentei ha ka Commonwealth Games arajar arpun riu da sanpu pra point 100% meter. Kani ka dei ka takma ka ban ningkong jong ka Sima ha ka Commonwealth Games. Haba keren hadian ka jingjob jong ka kala penpau ya ka jingkmen halor kani ka jingjob bat kala ong bakala ha ban pensaat ya ladi namar ka jingkrian Henry kala sngo kemen shisha bakala yo ban kur takma na ka benta kari.
सर AFI काफ़ी सपोर्ट कर रही है, SI काफ़ी सपोर्ट कर रही है। मैं अभी फ़िलहाल NCOI पटियाला में प्रैक्टिस कर रही हूँ और JSW काफ़ी हेल्प कर रहा है सर। तो अगर इसके अलावा भी मुझे कुछ अलग से कुछ चाहिए होता है तो घर वाले इस चीज़ को मैनेज कर देते हैं। मैं ये मेडल मेरे हस्बैंड को डेडिकेट करना चाहूँगी सर, क्योंकि ये सारा हार्ड वर्क वगैरह जो कुछ भी है वो सब मेरे हस्बैंड की वजह से। आज जो मैं यहाँ पे खड़ी आपको इंटरव्यू दे रही हूँ वो भी मेरे हस्बैंड की वजह से है। अगर आज वो शायद अगर यहाँ पे नहीं आए होते तो हो सकता है गोल्ड मेडल में मुश्किल होती, पर जो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है वहाँ पे खड़े हो गए कि कुछ नहीं करना, बस अपने इवेंट को एंजॉय कर, जितना करके आई है सिर्फ उतना करना है, उससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। उसमें फिर चाहे मेडल आए या फिर ना आए, बस तू इवेंट को एंजॉय कर। Diminta pat ngin yapet ya ke jinglong jingman jong ke sun beneng ha ke leng ki benta jong ke jela. Hatura ke jingshit jingkriat ke sun beneng ke bakiu kalong laipuai degree Celsius, bat ke bahiar kalong arpulai degree Celsius. Ke jingsngam ke hau-hau kalong prapho na ke shispa, bat ke jinghap slap kalong R. kendai milimeter. Habapai pat shanong ba shilong, ke jingshit jingkriat ke sun bening ke bakiu kalong arpusan degree Celsius, bat ke bahiar kalong kat kendai degree Celsius. Bat ke jingsngam ke hau-hau kalong prapolai na ke shispa, ke jinghap slap kalong arpuai .henriu milimeter. Kat bah jawai pan, ke jingshit jingkriat ke sun bening ke bakiu kalong arpunriu degree Celsius, bat ke bahiar kalong kat kendai degree Celsius. Ke jingsngam ke hau-hau kalong prapo R na ke shispa, bat ke jinghap slap kalong R milimeter. Ke jing batai lupa ya ke jinglong jingman ke sun beneng hatura shilong bat jawai. Kalak bandon ke jinghap slap ba malu mala bat ke jingtiat upertat haki babon ki benta jong ke jaka. Syaban poi sya ke benta bakut jong ke tup kubor ngin yapet biang sasisien yakimat bakongsan. An sedang ke Dorbar Senrai jong ke Ying Dorbar Meghalaya Assembly naduk ke Arpusau Terik Unailar ha ke Dorbar Basan Sengi. Aniata ya ki kam ke sorkar bat ya ki mat bakongsan ki bayadei bat ki pajba. Yad bet ke public hearing jong ke Shri Cement Mining Project wat hapdeng ki jing ya ki persya Haiz Jantia Hills kersyan ki nongshong shnong yakani ke project. Klut ke Dorbar Mang Tingka jong ke GHADC halor ke jingyata ya kamat bayadei bat ke kendo. Ke jing sakut ke tulom bat ke jingwan buhai shnong bian. An sayatai halor ke jing penkela thama ya ki rules hakalai tarik unailar. Kentat ke nehusu bat nehuta ya ke jingdawa ke HYC ban Pak Hiar Syuki ya o Profesor Barik. Kentu ban ai jing kersyan ban wan rap yang ya ke jingyat bet yat renti jong ke skul bat nehu. Bat menjur ke Ying Dorbar Lok Sabha ya ke bil ban pentrai kam ya ke jing register kerteng ya ki bakha bat ki bayap. Wat hapdeng ke jing ya ki nakal yang persya. Ti perlong kat tu ngila poi sya ke bekut jong ke tup kubor jongi minta ke janmiet hadu bang India syam biang bat pi lasai ke sengi kublai ya pi barok.